slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. कुकुर जस्तो हरकत नगर त। कुकुर सुनेर याद आयो, कुकुर तिहार त हिजो थियो होइन र? हिजो थियो त, थाहा थिएन तँलाई? हिजो कुकुर तिहार, अनि तैँले चाहिँ किन आज माला लगाएको त? कि हिजो लाउन बिर्सिस ह? चुप्लाक, यो माला मैले प्रोटेक्सनको लागि लगाएको हो, बुझिस? कस्तो प्रोटेक्सन बाबु? मेरो घरको प्रोटेक्सन आन्टी। मैले यो माला 3 दिन लगाए भने मेरो घरमा कसैको नजर लाग्दैन रे, त्यसैले लगाएको मैले यो माला। कसले भनेको तिमीलाई? त्यो पल्लो गाउँमा एउटा बाबा छ नि, हो त्यही बाबाले भनेको मलाई। को? त्यो समोसा बाबा? हजुर हजुर, समोसा बाबा, उहाँले नै भनेको मलाई। ए, त्यो बाबाले त तिमीलाई पनि ठग्न भ्याएछ। कसरी अङ्कल? म भन्छु कसरी। तिमी किन भन्छौ? मैले कुरा स्टार्ट गरेको होइन, म भन्छु नि। फेरि भन त, कसले स्टार्ट गरेको रे? बाबुलाई प्रोटेक्सनको बारेमा कसले सोधेको? त्यो छोड्देऊ न, समोसा बाबाको कुरा कसले झिकेको? त्यस्तो कुरा गर्ने भए त बाहिर सुरुमा को निस्केको? रङ्गोली कसले बनाएको? मासु कसले बनाएको? यो झिलिमिली बत्ती कसले लगाएको? घर सफा कसले गरेको? छोरीको डाइपर कसले फेरेको? तु 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 एकदम तु। यो बुढाबुढीले मेरो ब्लड प्रेसर बढाइ सक्यो। यो बाबुलाई के भयो? दाँत नभएको हातमा चढ्यो क्या हो? यो यसको कमजोरी हो के अङ्कल? रिसाउने बित्तिकै यसको जिब्रोले कामै गर्न छोड्छ। ए, त्यस्तो पो? ल ल, म भन्दिनँ, तिमी नै भन। म पनि भन्दिनँ, तिमी आफै भन। अघि त खुब म भन्छु भन्दै उफ्रेको होइन, भन न अब। म भन्दा धेरै त तिमी उफ्रिँदै थियौ, तिमी भन। फेरि सुलु। ल ल, मै भन्छु। हामी पनि करिब 1 वर्ष अगाडि समोसा बाबा कहाँ गएको थियौँ, अनि तिमीलाई जस्तै हामीलाई पनि त्यो बाबाले माला लगाइदिएर ल अब तपाईँहरूको घरमा लक्ष्मीको आगमन हुन्छ भनेको थियो, तर घर आइपुग्दा त भएको लक्ष्मी पनि चोरले चोरेर लगेछ।
अनि पुलिस कम्प्लेन गर्नु भएन हजुरहरूले? त्यही पुलिस कम्प्लेन गर्नु भनेर गएको, त्यहाँको इन्चार्ज त्यही समोसा बाबा पो रहेछ। ड्युटी सकेर पार्ट टाइम बाबा बन्दो रहेछ। त्यसो भए त म पनि लाउँदिन त्यसको यो माला। प्रोटेक्सन भन्दै 200 रुपियाँको चुना लगायो डाकाले। बाचिस केटा, तेरो भाग्य दह्रो रहेछ। मेरो होइन, हामी सबैको भाग्य दह्रो रहेछ भन। त्यो बम यहाँ पड्केको भए म मात्र मर्थे, तिमीहरू मर्दैन थियौ र? त्यो बाबाको यत्रो हिम्मत, मेरो साथीलाई मार्न खोज्ने? ओ हिँड केटा हो, हामी पनि त्यो बाबाको घरमा बम राखेर आउनुपर्छ। बम छ र तसँग? छ नि, सबै प्रकारको बम छ मसँग। खोर्सानी बम, आलु बम, रकेट बम, कुपी बम, छर्रा बम सबै छ। त भन्न कुन बम पड्काउने, त्यही पड्काएर आउनुपर्छ त्यसको घरमा। साले बम होइन, सुरुमा तँलाई पड्काउँछु म। के भनिस्? त मलाई पड्काउने? पड्काउने। आइज हिँड त्यसो भए। कहाँ? मलाई पड्काउने भनेको होइन, हिँड्न त कुनामा। bleh, bleh.